I request to call the attention of the Minister for Health to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the mind of people of Sanzadi area of spread of waterborne disease because of large amount of scrap material lying illegally in the open space and due to non-desilting of gutters at Margaon Industrial Estate in Sanzadi area. The step government intend to take in this regard. Speaker sir, is Margaon Industrial Estate ना मारगांव पण सांजे देर आरेला हो इश्यू आतांचो न्हू हो इश्यू कंटिन्युअस आहा तो 4 वर्सां आदीं एक डेंग्यू केसीस सारक्यो स्प्रेड जाल्ल्यो आतां इंडस्ट्रियल स्टेटान आमच्या कुत्तोरी प्रायमरी हेल्थ सेंटर स्टाफ आहा तो बरें काम करता इन्स्पेक्शन करता तांकां गायडन्स दिता जायते नोटीस धाडटा पूण ते तेंचें आयकना हांवें पासून पर्सनली तेंक घेवन थिंगा इन्स्पेक्शन केलां हे स्क्रॅप यार्ड आख्खे भितरूय तेंचे आहा भायरूय आहा ओपन स्पेस रस्त्यारूय आहा आनी ते कशेंच आयकनाय सो हें जाता तितलें बेगीन काडपाक जाय आनी हे गटर्स हे इंडस्ट्रियल स्टेट आहा ते क्लीन करपाक जाय. Because Honorable Member Shri Cruz Silva has raised a very valid point, but I just want to make a mention to him that we have already given him the detailed information as to what steps and what action was taken by the health department. Initially, there were some issues and there had to be a thorough coordination between IDC and health department. I think IDC is fully cooperating with us. आणि जे तुमचे विषय तुम्ही मांडल्या आयज येवपाचे पयलींच आमी IDCचे चेअरमन बी आशिल्लो हांव बी आशिल्लो पूण त्याच बरोबर त्यांनी बी टेंडर्स बी काढले सगळे क्लेनलीनेस आनी हे सगळे बुशीस बी सगळे अँड ऑल्सो फ्रॉम आवर पॉयंट ऑफ व्यू आमी पयलीं ते नोटिसीस दिवन जे खंय एक्शन घेवंक जाय हेल्थ डिपार्टमेंटाचे मर्यादीत जे एक्शन आहा ते घेतल्या पण आय थिंक इफ we are both working closely and whatever support IDC requires from the health department we will support it and you can also bring it to our notice whatever is required. We'll send a team there to see that whatever needs to be done but whatever steps need to be taken to keep a control on the spread of this तुम्ही आता डेंग्यू उल्लेख केलो हे सगळे स्टेप्स ऑलरेडी फुल फ्लेज चालू केल्ले आसा. सर स्पीकर सर थिंग अशें जाता ते स्क्रॅप यार्डां लेबर्स आसतात एक फावट डेंग्यू जाली न्हू ते हेल्था पासून येनात ते ओनर्स तांकां घरा धाडटात गांवांत धाडटात त्यो आयडेंटिफाय पासून जायना तांकां जाला म्हणून त्यो हे भाशेन थिंगा स्प्रेड जातात. सो स्पीकर सर हे ड्रेनेज क्लीन म्हणटा ते लास्ट टायम टेंडर आतां हांव गेल्लो तेन्ना म्हाका सांगला टेंडर बी रेडी आहा कॉमेस करतात म्हणून पूण आजून पासून ते स्टार्ट जालें ना ड्रेनेज ओपन करपाक. स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबराक हांव सांगूंक सोदतां की IDCचो आमचो चेअरमन बाब एलेक्स आनी हांव दोगूय बसून परत एकदां ताका कॉन्फिडन्सान घेवन जे तुजे विशय वेर यू फील इज नॉट बीग तेणी आतां टेंडर तेंचो ऑलरेडी म्हाका तें रेडी जाल्लो आसा they'll issue they'll take steps accordingly but from our side whatever support IDC requires we will take it but if you still feel somewhere something is not happening just come and give me a call we'll send a team to go with you and check and take appropriate steps. Because I want to mention a recent case Rafonda dengue case the 4 दीस रॉयल हॉस्पिटल मारगांव हाडली सिरियस केस म्हणून सॅटर्डे ताका GMC हाडली हाडले ते वॉर्ड 147 तो फूल आहा ते सॅटर्डे संडे पासून ताका स्ट्रेचराचेर ना सकयल बेड न्हिदायला ताका अजून पासून म्हाका दिसना ताका बेड मेळ्ळा म्हणून. स्पीकर सर आयजची परिस्थिती गोवा मेडिकल कॉलेजची आसा इज मोर देन 30 to 35% more than what the bed capacity is as we speak and what has happened is that because of these cases so what we are doing we are taking I am also calling officers with the Honorable Chief Minister also today is that to reduce dengue cases can be handled at the peripheral hospitals at the South Goa District Hospital, North Goa District Hospital. Problem कितें जाता की आमचे लक्ष मातशे आसाच लक्ष पण केन्ना केन्ना डॉक्टर्स ते रेफरल म्हणून ते सोमतेच धाडून दिता गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी ते हांगा ओवरलोड जाता हांगा टर्शरी केअरच्या ऐवजी दे आर बेसिकली टेकिंग केअर ऑफ ऑल अदर इश्यूज वेन दे कॅन दे आर सपोज टू बी टेकिंग केअर एट द नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एज अ रिजल्ट ऑफ विच आय हॅव आस्क्ड फॉर अ मीटिंग टुडे itself and tomorrow and I will take it in presence of Honorable Chief Minister so the directions go very clearly is that this cannot happen and we will take action against the medical superintendents if the referrals go beyond a particular point. And this issue is there. As we speak, this issue is there today in government. Okay. Thank you, sir. Alex Orange. The work order has been given there. But Speaker, sir. IDC जे काम आहा ते गेले ते केलो आहा that we will give the work order but the problem is there are other issues also thinga so that simultaneously जाता Speaker sir. It's okay.